dan buka sebotona nah dong matubuna mangalai botona kan Alo. bodo parna no dan bui botona kan Bersibuatan. kan Alo. jadi si buru tabba lo akan asekan tangi boto datung na dong sia marga munte tua marga habe saya rokok kalahi sia ni halahi jadi itu masalah nih Siakan anak tu bete mah. dulu lah gimana ala dong marga munte gabe munte marga harus ya tabba tu dulu sanggul gabe me ikut kalahi habe nama buat gula do halahi sana ya sawalo habe marga munte Alo. tapi mana marga harus ya tabba do Oh. gabe munte mahalai sa jadi gabe me ikut tolak halahi Tubuh ni tulang ina makanya mah. ba no mado tulang munaon akang o Oh doh datang. do Oh. do jadi ima sugu ni rohana tuaw ay mateki permata nito eh jadi akka tulang namion ima tulang narubuti yorai lai mo mai ulang lang kamu tu tulang raja buku namai nama madoha yang harap kuliah kami buru nami tu munte inalahin mo itu mbak dan yolo betok ngahanai kan Aji satik kisi amang hala amang kan ya dong udah ba. iya Ngebo. pesta isi do ha Jadi ba deh. isi do ba haro do ay ba pesimini simini haro do Haro. alay si ba kalahima haro munte Munte. inna Apa munti adong datang margete mang. Munti adong. aduh Eh. parna do to Eh. habe molo kami da parna Eh. halahi do mabayan siya parna do kami ina halahi aduh sarombongan Alo. siya kami si tulu ama mahami tabba marga haro si tulu ama jadi siya kangan mahami siya angkana do Jaji Maria Oh lo jeb meron na mah. baru siap bulan ima pasti bebia ima inganan ni opon na julu jadi si nomor 2 ma parpasen apa itu kemangadati hami puluh hami sudah Olo. mengadati 10 HP sonari ala nabi na ini halahi gabi haramunte parpasen pedangolo be ima si nomor 2 nak Olo. Berarti parpasiro tetap dom tetap haro dia mah. tetap haro Oh maksudnya ama nak waktu mengadati hala amang do kak? iya Tu 10 si bolo. Iya. Oh si bolo kia adalah ama? Si bolo kia mengadati? itu Oh. Doh do bete mah. iya dah Nung bete mah nung puspaka tala ama. iya Oh. ngaya isungai luban beham Oh isu lupa. sungai luban beham sonarong pe anak mangadati ha Olo. tapi itu pun itu Perjanjian Maria nak kan ingat tidak ada pe. jadi dohok ma perjanji Maria oh Oh. dohok tuh Oke bedo mah. tu rombongan ni halahi Oh no. jadi siap udah nope adong madohot adong daw jadi mau parpasen budak doi dangol Olo. Ay boti ba na mungkin na mah. jadi dak siap munte tua molo kamu mandok siap munte tua kamu baisi Olo. tapi mar pesta kami penguruh kami sudi situ lu ama tikisi Olo. alai dungi bae patongon harap munte gemi mar adong makan Baru si buat. bergula adong manaolo adong nasolo jadi mah permasalahan nih tubuh ni si matua menurut Tuhan tubuh dia kan Olo. so perbedaan
Di bisa ni gue medda mete mah. Iya. Berarti gabe masuk parna mahala kia mah. Ido. Ale parna pe suna dong majalo. Kadang-kadang majalo. Ibu do akan berutak baru bulu sudah ini alana. Itu dia mah. Itu. Mulai sana dulu. Ayo punah mana berutak berutak. Ima siap buru ni guru sinakti silib batonga-tonga. Aduh. Ima upu pamo para nami tabba. Boy pe marhuta nami tabba martano talanima. Pinopar ni opu guru sinakti. Silib batonga-tonga. Ima punah tabba. Marhuta martano parmasa dohami tabba. Martano talibulun. Jemoro songo silib batonga-tonga marga tabbai. Sehirana Martino doho dohami boleh tambah. Aduh. Hape udah na me hami korari do alai. Alai belakang anon. Alaso dengan ima na mangarahon gabi haramunteo. Gabi so ahabe silib batonga-tonga. Itu marga. Aduh. Alai gua salusuna. Buru si haburu na di silib batonga-tonga marga haron etapa. Berarti nak ngawang munte mabuk burut. Iya nak harum munte mabuk burut apa beratong kan ama? Hidup. Apa sih harus naik? Apa hidup? Dang bui kan amang bolo benar-benar munte di bana. Oh lo, dan bu. Parna dasar ruh pada dia. Hidup toh. Jadi kok kalah dia toh. Mabuat ibu tona do putai na idiro mula mabuat ibu tona den daun ni akar matuguna do dah. Oh lo. Mula parna kan. Si harus naram dong si keperjanjian kan ama? Hidup. Asong sida buka matoka dan bu itu parna halahin. Apa di bihalai? Sida buka dia. Oh lo, mereka parna do toh. Dan bu itu kulit nama halai. Ay kaburu buru siturni nama yala palai. Oh. Hidup. Satu mau komet ya mah. Jadi gua hoda uhup palai. Jadi halai pe ya kui. Jadi onu ay di sima mahumar kaharo. Oh lo. Nah ada bo. Apa itu kok kalahi siya muti dua halai. Itu. Jadi ang tepakan. Jadi sebetulnya naso paham do biaya patorakon itiki pestai. Jadi husuru do lain manura tong haro do. Juru halai tur tebe. Tebe surati. Apa lain mon do manurati suri tinggalan di video. Oh waktu pesta ya teh mah. Itu. Juru halai tebe. Jadi sebenarnya buhian nama dongoro di sialai gabi gutur matok. Oh no ya pasti ono bang. Gabi. Halaki itu tong dah gutur kan. Kadang masuk kita besok ini ya mah. Jadi sebenarnya yan dalam mutakas binoto sejarai bapak kiam mana tong damadong harum teot haro olan hiap punya. Oh no Molo nasengi benang mo harum teh hamu masih. Oh no. Ini. Jadi so saya ada bulu sinatuan ikon bolodong dus di roha di hawa kagelengin nomang di basi minisi asa tadi dia marga haro ibayan undang gubere pesi miniso na dong ibayan nakagwarno puna masuhi. Oh. Mulu biasa na kan ibayan do prasastinan ya kan. Oh no. Opua dungi mai suka nih itu. Udah nggak ada. Ano bisa, ano ko lalaki bang harumuntin nilo kan, dang munti, kan adong do langsung ujungnya gabi munteri do. oh munt, oh. Berarti gabi orang di mana manukku gabi orang pilih hitam dia. Bayi do, mulai halan muntin nilo.
Jadi makatai mamangadati may tikisi isi dua buru namion buru niakamon dung margeleng dong mabay sulak-sulak pahok. Jadi makatai mahami suri. Jadi igo ari halahi mabukte. Jadi huro dia no dalan ni Munteon no yang gabi masuk tu haro. Dan boy harus halahi. Langsung nama buah Munteon. Ano? Ay haro do hami magudain nama. Oh. Buru tabero. Ano Opung mo? nami. Ay. Ina. Jadi belum masuk dia lagi. Jadi di rumah nasa semunte no kono tor makatay madong anak ni akang ona tok si nomor 2 itu na jumi. Ala. Ayos. Ibu ni dia ada orang tujuh. Oh ya harus ya? Ah? Ya. Eh. Ya ada orang tujuh. Mangga dulu ya dong anak ni tulang. Pasti bu. Ibat orang di mana berkata tarombo. Jadi nggak aku. Bebu itu tarombo kan. Ala. Buta tarombo. Terakhir pe se huriri di majuri tarombo. Terakhir pe juga ma buku tarombo ni halak batahi. Ay mungkin adong do napilit adong do napas. Kan itu Ala. semua sejarai. Eh. Iba wala may jameda sejabuni anaknya kantong. Ini masih jabatannya. Anaknya kan dokter. Jadi doma udah ini bang. Aja, buasa saya dorong nasa muti itu aniku. Ay mana suko, ay dosen do bayo. Ala. Dah ngadong istilahnya dak sudi ora jol mau kan saya bui mangarahon. Ala. Jadi sih batong binoto. Raja Gugu dohot margaharo. Dohot na dulu tu sih. Isi imat to kubo to. Jadi mo se bilum na buta do iba. Adang binoto kan. Ala. Raja Gugu dohot margaharo, dohot na dulu tu sih. Jadi orang mah opui dia muncul margaharo. Jadi judulnya Arondo Raja Guguhon 2 siang hijau. Pinggap pasu doh panukolang. Jadi panukolang itu nadong ma opatan. Opu parti takor nilaw babia sosugulo tahan niaji. Jadi ipat orang betong margaharo. Ala. Opon gabi margaharo ma. Si Raja Guguhon. Ima siap pinopar ni takor nilaw. Nomor 2 ngatok. Parti anak ni Raja Gugu nak kaya tema. Ido. Anak Raja Gugu itu. Istilahnya nini nama nagabi adong margaharo. Oh. Ido. Panukolangit takor nilaw anak neon. Anak neon tu anak nama musai baru adong margaharo. Kira-kira patong. Ala. Sian Raja Gugu nak kaya tema. Oh. Tanggon. Jadi opu na Martino do hope Raja Guguhon ipingga paso adong do margaharo. Oh, adong tong sana na tema. Dak kolak kami. Ay masurungan ka ni Porsan may margaharo ha? Oh, adong tong porsiya tema. Gudani sih. Sa pingga paso may tema. Adok siya pingga paso, adok siya cipo kinangolong-olong. Na Martino dohon maupun namyo. Iba bisa itaromboy. Ala. Cipo kinangolong-olong gabi margaharo mangwarno. Ima na gabi tuan kurau na pasama sonari. Pinopar ni may tading isaan gabi margaharo. Ay sa do tu siya do satu Malaysia opo namyo.
Oh, no. Ido. Mulai siya pakambaruan, adong lotong margani halako. Si Raja Kuku. Jinay padani, ima si tengkurau buat. Molo halak kita rotu halap minangi, halap minang di. Ikon sok-sok dodang adong terganggu sini. Asal halak kita mah. Oh, no. Tu halap minangi, molo pinopar nih. Tuan kurau. Ima punamio, ima si anak isi pokina orang. Sinagai sorry may guarna jolo mulai kita. Oh, no. Iya. Jadi mulai sini untuk sila mutakas matok kuaha kan. Jadi suruh pikiri mah. Abang Raja Kuku koinna. Dak pola harap na Raja Kuku dui. Jeng ngadong betok pidoban di besok dia. Oh, no. Dang pola ko. Haro Raja Kuku dak pola bet. Haro mah. Raja Kuku mah. Kami magseni do puyat to. Itu sila mo pelajari. Jadi sudi pihak kay boto ni halakon nungain. Margata baru mangarap. Jadi dong dotong na so setuju tu halakon nak pe iboto na. Oh, no. Jadi dong man setuju kan. Di songo nak kalay mon no ay do pariba mon setuju to kalay. Mampu iboto na do. Oputa na julo inalay. Apa ini marap to ko mangala iboto na julo. Ada tuk sumoto. Oh, no. Margata baby. Apa holat tading tubuh anak niya punang niya unitab betul lao do imana. Idot to. Jisiani nama keturunan na gabi situ luama. Anak ni anak nama tubuh niya punang niya natina di konaon no anak sadok situ luama ni jambe. Oh, no. Yung anak yang nadongi Yorgi Maria. Oh, Pasir do. si bagian. Jadi emang bolo Raja Kuku. Kan orang tuh langsung Raja Kuku iba mergana. Raja Kuku to. Raja Kuku to. Mulu Raja Kuku hiat to. Dua mai panukul langit to. Pindah pas. Dua mah anak niya punang juga. Orang lo sejarah, nah dong lo ngahu cata sih. Oh, no. Jadi bui matokolan siano punamion nama si Raja Parungtupon sah matu situ luar menadong itaba. Jadi kalau binerek sonari siano marakang may betu si hina no ala binotot to. Oh, no. Siano marakang manay ba. Wala no madang ningo dang binoto. Marang na marakang marang na marpuwa iba akan hadi iba ka. Jadi naningo sonari tong takas no marakang na matusi. Ano ka dong biara isu nari be. Amar mate abbe ka. Oh, no. Ali jadi Maria geleng dia emang berarti haro dia tuh emang sudi. Tak sudi dah. Tak sudi itu sih. Geleng do nang hutai. Berkali dia. Ada pikir ayah aku dak yang bila di Janji Maria. Ayo nang kata Mbak Janji Maria. Tiga hutai. Kamar kata baru sih. Jadi bolo ni pasirin akan pas pasir ni tabe do nangi. Ido. Pelo boka pali. Ido. Oh. Adong lo molo ingot tamu pokani ima tu sa bola siya muna. Jadi mar pasir do isi margaharo. Adong do pasir na. Oh. Danau tenang warna sih. Danau tenang. Ito siya bata mula siya ko naman. Hmm. Ala na tong kapali pasyan nahon sa Sibulo non. Menyebrang. Maloroha mu siya na do jumulo ba. Oh, Baru biasa labuan ni. Oh. Ay malonan no ay jumulo de maloroha mu siya na do. Siya bulan natin ma. Baru biasa labuan ni. Isi ma hutan na puna. Isi ma no ay kalangit. Jena julot tong
na baru kami na mga dati reparo su di ay papasiri persibabiati paranggaran do perjanji Maria. Jadi akhir-akhir Roma jadi nama pesta mahita isa dengan ada bebo ijo domat tubuh na marang naise domat tubuh na iso na do kani jadi mo lokana no yang baru daun mamukul gol sa bangna kuju manaha domat tubuh joko la kami do persibabian parpasir dengan dong orang lebih enak gitu ya Pak. Lebih edaknya gimana nih haimat tuh nah dong jadi asal main baik jadi memang ngaporak daerah mah songon hataitan itu amarane ate-ate dirusuk indah kan sepakatnya alai apa naing holap piga sudut lebet ya mang ngotor beda naing ang kono orang ngamar 10 pitu betul pasti 10 pit bola la amang norpi wala amang 15 mah pasti nomor 15 nggak beda bola tuh toro naing ala na soy boto manangin na roha ondang nomor 15 do beda iya mulai tahun 60 man to tahun 60